Izakhula ke izindaba ezithi-ke lapha-ke umongameli noma usekela mongameli kuqembu le-MK Party baba-ke uJohn Hlophe uthinteka noma usulakala-ke ecaleni lokunyukubeza ngokocansi okanye-ke ukufuna-ke ucansi kowesifazane-ke okhona-ke eMpumalanga. Lapha-ke uMary Phali. Mary Phali-ke ungomunye-ke welunga le-MK Party esifundazweni eMpumalanga. Kanti-ke le mbiko iveza nje emva kokuthi-ke kufuna-ke kube unyezela-ke ubukholi-ke obusha phakathi kwey'fundazwe-ke ezimbili okuthina-ke lapha eKwaZulu Natal kanye-ke neGauteng. Kanti-ke nakhona eMpumalanga kuba khona-ke uhlengahlengiso njengoba-ke advocate Busumi kubona-ke ubekwe njengomunye-ke ozoba-ke umholi-ke wokuqala okanye-ke ne-provincial convener wesifundazwe saseMpumalanga. Kanti-ke le mbiko ivela nje kwabe izindaba futhi-ke iveze kuye-ke lapha-ke uMary Phali oveze ekutheni-ke kunembiko noma-ke unokusola-ke ukuthi-ke okwenziwa kuBaba uHlophe akuzange-ke kukumele-ke ekubeni ukuthi-ke athule. Siyibuka-ke le mbiko mzakwethu ukuthi ihamba-ke ifikaphi uma-ke iqiniso sobona ngokuthi indaba-ke ithathe-ke lapha-ke iyiswe-ke kwabezomthetho nalapho-ke kube-ke proveka khona ukuthi-ke ngabe kuyiqiniso lokhu. Kanti-ke unkosikazi lapha uPhali uyaveza ukuthi-ke baba-ke uHlophe wathumela-ke umqhafazo okanye-ke umbhalo-ke ecela-ke ukuthi-ke wefuna ukuthi-ke aspende ubusuku kanye nayo. Sisibongo ngokashoza. Cheers, bye.